musarire nawe nari ngukumbuye. Namahoro mwana. Namahoro. Murakomeze. Gukomera mwana hora cavuga gukomera n'ibibazo byara. Ubundi uhabona ko maze gushira kubera ibibazo nagiriye ahantu ndi hampiriye ni pamwe. Nibiye bibazo ugira se muri ville zoto munanuka gute? Nawe ngo ivire mugani w'abazungu. Ivire wavuga ivire nashitse ahangaha ndazana kagore kanje sinzi nimbukazi. Indakazi. Kakandi kana kananutse. Karya na yo bari ukunanuka amafuti kagira ni nabi kagira kari akajenesi koreka kunanuka gute. Nukuri rwose kamire nabi hano ukusingibona kanya ko guhumeka kandi mukugira gutya umugore usigaye nkora muri iri tama iri utakicuba hamwe itama ryo mugabo Yesu ari umugabo muri iki gihe gikubitwa nono cyangwa sigaye gukubita nta ukihaga usibje jewe wahuye n'uruva gusenya no turashira umugore wakoye inka zawe akifata akagukubita vuga bukata twumva nyaruntu kareba ibibahano none twumvishe yo kuribata yampaye inka no kwamatekerera amahuzo muri kari akananye kari agapfuko kari hariya ukaja ko yameze cyangwa ugataha kaja mukajenga ngasubira usarire nawe kwerura ngo akagare kangana kuri akagufata akakuribata fresh nawe ukemera nana karananutse ariko gafite umutima ko wa satani neza ni pepo rikomeye akumereye nabi ndacahumeka se ndureba ko imiti yagize no kuburara asigaye murara n'impamvu ahubwo nje ndiko uzomujane muri mituwalite y'abanyamurenge tumushakira igisubizo reka nyabo natoka ko nandogesha bakari nta mutima kagira nari ugomba kubikora kuriya kuko tugomba kumujana tukamukemura yewe mwana bapfa kure naya neza ukusuhaye ndebe washushe zakishimbo bya nijoro ahubwo nguko ntugicuba hano abashitsi bari ahangaha kuramu nisanga byagaze uzobijya wenyine kanigendere bino bishimbo ndikubona turi buze kubisangira reka nigendere mawe ako nyagasa wabaye uko byibuza ndyoza ubona abashitsi bashitse umungumu ngo wigire basimuze ube muzimu ugire ubwenge kuyo mwana uvuye muno ureba umwana ushitse ubu nyine urashitse umuntu w'umugabo ngo nashurije ibishimbo ayo yose kure yavuga sanga utabishuhije nyagasa bidakagasa uko nguko umaze kubika igeragezo neza ugeza kuzonsunikira ku nani mwana umenye ko umwana zana amafaranga tugende kugura kaboga ako nyagasa wagihoreka kungerageza mugore amafaranga arava hehe kuzi ko nzanirirwa ahangaha ntagira akazi amafaranga ndayakura ije kurambwira nzampinga none tugire gute uzasubire muri Kongo uzaze tujane nzagusiga umwana naza tareka kugira ibyo kurya byiza tajya biriya bishimbo niba msanagaza uzobijya wenyine nyagasa n'umwana wanje icyo ryarakijya ntaca atajya ntabwo umwana wacu ava ku masomo amaze umwaka namara zose agira ibishimbo bigaza none nkurefa nje kwiba cyangwa ngurisha hojigana none tugurisha inzu dusubire ruguru tuzaje guhinga karibu hewa bisabigi none tore bibare muri yanzu ya usarire nawe abayikisi ura mugore we ni shatani yamubwiye ngo rino ingarigiye kuza ngo aremare kugira ibishimbo ura mugore ni atari bishimbo bimeze gute bigaze manake ushaka kuvuga ko iwe n'umugabo we kibakitumvikana kiba cyane iryaka ibaze ko umugore yaje akazambira kumukora mu matama mu muntu w'umugabo ikintu ura mugore kweri ni atari je namukuriye isaba kiba kitumvikana maye apana kumvikana ko ntiba kivugana yarari kumubwira akambwira ati niba utabishoje turareba yarari kumubwira ati muno kuja ruguru rahaje ura mugore ni atari ura mugore namwemeye kweri yo mani nke nari mwiza mani kure je nishiwe nono ura mugore we ni mubi yarari gukubitira mu jisho abone ni cyo ngo ukuboko reka ngire ngene takindi tuzovugana gusa sawa kurera wibuke ni mukiyara ari kushatse ukaza kundeba
tukavugana. ahubwo ejo ndagukeneye. Safi we turi kumwe. Uzigore uzohagera kirikare. Tari turi kumwe ndakira. Byanga byakunda nico gihe ngo nigarurire uriya mugore uhusharire nawe. Uriya mugore ubwiza afite, amafaranga afite, abiwawe bose bari hanze. Byanga byakunda uriya mugore ndamwigarurira tu. Ese uko umwana aje ubu nyine twomuheza iki? Turamuha ibihari none turagira gute ko wananiye ibiboneka nivyo tumuha. Uyu mwana araje uzomuheza iki? Turamuha ikirundo. Mwana waje urakomeye ayitatamu yambusha uwo ni wowe ushitse. Ndabona kabisa warabaye akagabo gusa warananutse cyane. Sinagwaye ubuganga. Wagwaye ubuganga. Noneho jewe utantelefone cyangwa utumijwi kwa kundi bari mu kugira gutya sinuruhamira sinkibasha gusura. Wewe nararitumye. Wararitumye. Usanga nyoko ari waryumvishije naho jewe pi. Telefone niyo cyangwa ni yawe? Yampanga ndacayikoresha mwana. Izisa kaho ari ya nyoko gani wewe akenshi ubuyifite. Isoga ntazi gukoresha telefone. Yarashaje. Tubona ko ashaje. Ndashaje mwana. Arashaje nuko atize. Nico naco ni ikibazo. None mwana wabaye wakanga. Jewe narafashe. Nyadata zogukeresha. Ese wewe ntobwira umwana ko uzomukeresha? Yewe mwana ngushuririza amazi woge. Ngamushuririza utuzi. Reka ndebe kuyashira ku mbabura. Niko mwana wanje. Noneho ibibazo byarabaye. Ibibazo byarabaye sinzi uko nokubwira. Banza wicare hano. Cara hano nyegere. Banze ashireka baganira. No murose mfite. Ufite umuruho da. Na twebwe gano umugu munji tukuja ntaho utemberura. Zosubire rugo. Noneho mwana wanje nagwaye n'akantu k'ihoma kamereye nabi cyane. Ko ndabyumva. N'ibibazo mfite noneho sinzi ihoma ntibyoreka kuba. None muhungu wanje ko mpambona wabaye akagabo. Usarire harotonzo turi mu kumvya n'imbarinda sindi mu Nuduki. Ndabizi hano gahabo udukoko twinshi mu mushasha n'imbarinde bo. None ko imyaka ikujanye mpambona abaye akagabo washikije umugore ko do. Azurikare nibyo. Nzabanza nige nimpeza amashuri. No ko wareba imyaka iranjanye sinzi nimba uhabibona. Ko ndabibona ko imyaka ikujanye. None gagira gutya nyabona turebe ko tubona kuzukuru. N'amashuri natwe twashaka. Ko muzokabona kandi gusa kimwe gusa mubaze muri ndire baze mpeza amashuri zobona kufuka. No amashuri. None tamashuri. Amashuri mwana. Bana kurangiza. Ona shaka sini universite ni wahe. Na woyi gufite umugore. Oya. No. Mbani tayo bibazo bitari bwo. Ese muri uyu muhana ahangaha tubane sinzi ga nimba nta mwana urashima. Oya. Aho ndashima. Ayo hirya kwa Sendozi. Aho hirya afite agakobwa neza n'izuba nikahokere. Nimba mwana. Oya bazurika maze pesa amashuri kwa tuzobona gupanga zo gushaka. Ariko kiyaho niga tukozana ibyo bibazo gushaka. Mbani tero bibazo mu bindi. Mwana ndemo kubona ko uzananira akanyoko ni. Oya. Mama yarakunaniye. Nyoko. Apfa kurera. Karibu. Urabizi rero cyatumye nguhamagara. Naje kuri cyo nkeneye kumva. Gufitiye akazi. Ako kazi ndabizi neza. Kazaja munsi y'umuriyoni. Kugira abashuti nkawe n'umugisha kwera biranejeje cyane. Ako kazi rero ntarakakubwira. Ndashaka kubaza ikibazo cya mbere. Urabizi neza
kwa usarire nawe tibakicyumvikana n'umugore. Apana kumvikana biba byoroshe. Niba uzumva ati Yesu yakiyanga Satani ndiyo wacha niko bimeze. Nibuzumva barabigabanyije ntibakijyana hamwe. Urabizi ndakiko nawe urabizi uriya mugore agira abiwaho bose hanze. Oya nje ivyo bintu tobibwira kuko je ingene narinzi ngo ngagira abiwabo hanze. Rirajo naraye uriya mugoroba naraye numi ibaze ko yari kumusaba ifaranga zo kuja kugura ububoga. Ejo kanarasohotse ntashe ndaguma ndamumviriza ku muryango. Nonda bati no mu bisanzwe. Ni bisanzwe. Icyo nshaka rero. Shaka uzongende undebere umunsi usarire nawe adahari. Mumfishe ngo n'umwana we yaje. Umwana waranga. Umunsi bombe bataza wowe uzugera muri rabo. Umunsi atazo wabahari. Uzoze gususa inyana. Nuzonsinyara usinyara. Uzogweza amafaranga atari munsi y'umuriyoni. None idiri gayifashe gute nico shaka kumbwire. Genda ubunyine. Ugende ndebere ko ntawo uhari. Numara gusanga ntawo uhari. None wewe nikushaka kubera ko wowe muri yo. Wewe icyo ushaka sinti kureba wowe gusa no kundebera gahari. Nico ngicho. Nyuma yuko hari ibindi nzokora nzabyimenya nje nyuma. Safi rero mutama turi kumwe. Zira faranga zose tuzigabane. Zira faranga tuzozigabane.